Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita, ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga aljon, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga aljon. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama. Bareng makaibati iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kasano iho? Nakasagana ka di amin dagiti rumbang ama isagana para iti panagkalaysayo kini Joyce. Wan mama. Dagiti langin souvenirs ti mor ura sumangbat. Nasayat mat nga rod no kasta. Kamaudyanan na, agkalaysa kayo matlaangan iti nobyam. Wan nga rod mama. Double celebration pa ya. Gaputan na awat akadagos iti trabaho. Wan nga rod iho, ba nag-arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, aljon iho. Wan mama. Katagyaman akmet kada kayo. Ngamin, kinabailan nyo ngayon sakat ipanagadal ko, nga urag may kayo. Awan na nyaman na iho. Pagrabagak day takas inam. Tinapatag ita, nagradwar kan. Kang runaan iti amin, addan trabahom, ket agkasar ka pa yan. Utang ko amin katakay ti panagbaligik, mama. Ket ikarik, aramidok mat amin akabalak. Tapno masubatak amin dagiti rigat ken sakripisyo. Congratulations, Aljon, Joyce. Thank you, best. Best wishes. Agyaman akmanan, best. Thank you, Hazel. Di kayo pag-aawit ha. Tagsasala tayo pa intun rabi Ah? Katwan na, Aljon. Day talaga yam. Go! Wan nga kay so, best. Anyat amo tayo ngay. Amangan no dito'y mumutan amasarakan ti dawan mo. Ah? Oh, Wala niya. oh di ba? At tatagiti ibabarkada kasiman nga adda dito, Hazel. Iyam-amu kanto intun madamdama kadakwada. Anya? Di ka din agkad-kad, best. Malaan hawanan. Barang siyak matanti sumaruno ang maikalay-sa. No kasta, masikog kan bakit? Wan Aljon, sigon iti doktor, talo abulan ti inawag. Ay na, diyak mailadawan tiragsak ko bakit? Uray siyak matalakay. Nalaos ti ragsak ko, idi imbaga ti doktor a masikugak. Kat amom ka di? Tanya, Lalaki, ti inauna nga anak ta. agpeso? Wan. Yes! Yay! At nangaroon junior ta, ano kasta bakit? Wan alakay. Yahoo! Yes! Di mo unay ti agpukaw amangan numarengreng dagiti ka aruba. Diyan lang amin malapdan ti bagik. Kapoy tinalaw sa ragsak ko bakit? Iso na lang da. Nantanak mo tin sumalpak iti barko. Awanak to iti sibay mo into nagpas ngay ka.
Wan nga rod, Ang sana bale, taka na yung nagtutumawagan ka bakit? Ay, katrumbang lang, Aka na yun ti umawag, lakay. Katuwa na. Mabit lang kit di mat ati may sa tawan a panagbarkom. Apag huston to, inton agbakasyon ka. Pabinyagan tantumat ti anak ta. Hello, bakit? Kumusta kayo? Kumusta kayo itanakta? Okay kami lang matlakay. Ada ka ni mama ni baby. Ada da ijerwar nga agpapainit. Kasta ka di? Wan. Ay na, kailiw kayo una yan bakit? Nangrunakin ka. Kahit kan nga agkan kin arakupan. Ay kat dumtento ka di day tagon daway aljon. Di dandanin ti panagbakasyon mo? Wan bakit? May salayang na bulan ti Urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Oh, mabiitan day talakay. Lumabalin lang nga ron kumaguyudak ti aldaw, inaramid kon. Makadin na kayo mo tinitanakta. Sana bale. Tao madanimat ti panagawid mo. Di ka ka di madanagan. Tada kami lang dito'y nga agur-uray kan ka. Wan mo't kid diya bakit? O sige nga Roden, baliwak tuman ang tumawag. Wan? Nag-break kami lang, bit. Agsubli ako niti trabaho. Tita! Ayun! Ino ti anak ko na yan. Nakatatair ti anak ko talaga. Wow! Oh, ala, gusto pa lang day tapa ng reray aw mo iti anak talakay. Iyag mo tadigusag pay. Siya akong timang digos bakit? Basta isaganang timang digos na. Mala, sumaruno kayo nga rod ijerwar, ta ijay tadigusan. Mayat ijay ta nalawlawa, kan mayat tiinit na. Wan bakit? Ay, nagbital daw. Mas nakaano lang yung dinagawid daw. Gamita, agsubliak man na yung barko. Wan nga rod maikawa kamin tulakit ti itikawan mo manan. Numabalin lang kumatisan nagtrabaho. Tapos nagdidin nato yung tinaldaw. Aramida ko. Ay katagan anos ka kadila kay. Tanusan ka ngagtrabaho, awan mat ka nan tayo. Ken maysa, nasken nga agurnong ta para iti masakbayan ti anak ta. Wan bakit? Masakbayan to dagitag balin nga nakta ko nama. Anya? Kurang timay sa lain bakit? Nayunan tabay. Tapno atan tumot, kaya ayam na sigaw. Ay sus! Itanto pa'y amay-may sa laeng ti anak ta, ket kasla dimon kayat ti agtrabaho. Ita, kayat mo pa'y amanayunan? Saan ba't nga itijak kayat ang trabaho bakit? Tijak lang kayat, kat ti maiadayo akada kayo. Alawanan. Aganos ka ata isumat ti pinilim at trabaho, ti agsiman. Iso, magngaro ti nakaibatugak bakit? Kasta? Wen, nala, umay ka man kit dito, ipapasta tagin nilo bakit? Oo, saan dito'y salas? Amangan no, ada makakita ka data. Mapantay jay silid talakay. Umay ka, Ibaba na kay Jun. Amangan no, maibatan na. Pare Aljon, agaw awis met ni Boss Jimmy itay. Apantayo ka no ag happy-happy. Ha, sa dino ka no pare? Ay kat sa dino pa'y kuma. Itibar Ha? Oan niya, kayat mo ta sumurot ta. Padasan taman mo ti ag unwind. Makasikur mo ti kanayo na trabaho. Ay gat, wala, pare. Mapantayo man mo ag palpaliwa. Baring makabirok man mo ti agas ti mata ko nada. Loko ka talaga, pare Dexter. Ado ka no ti kalapati jay. Anya, kalapati ko na, pare. Huwag, kalapating mababa ang lipad. Maawata mo't siguro, hindi kaya't ko asawan paray. Anya. Masikog ka ko nam, Joyce. Wala kay. Kanayon ama ditirik na.
Kanayon ang maululawak, iso na panak nagpa-check up. Kat day chay, namwak nga ginawak manan. No kasta, doon tunti anak ta bakit? Wen iso ang masapol nga gagat ka nga trabaho. Iti kasta, ada pang allowance mi kadagiti anak mo. Ay na, magagaro na kid di man nga gawid Excited ako unay na makakita man rin kada kayo. Anya, kat no kasubsublim laang di tabarko. Ita, ti panagawid mo manan ti bagbagam. Kailiw ka nga ron unay bakit? Nang runa kitagbalinin na duwat anak ta. Talaga kayat kung gawid. Gaid mo kit diti ang trabaho. Iti kasta, daras ka makaornong. Kan, anadam ti bagin dita narigat no agsakit ka. Nang runa kat awan kami ang mga iwan kan ka. Wan bakit? Awan rumba nga pagdanagam kanya. Da kayo kidi ata alad dita. Mangan kay tinasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalun at tutipas ngay mo. Hoy, paral John. Itay pa ya dumugam ti silpon mo At dan sakit urayong magtiks Ha? Nasiputan kayo idirabe paray. Rimwar kayo manan kinichis ka. Saan ka day? Shh, tangiwan mo pare. Ang mga nod na makangagan ka. Katanya pa iti panunutin da. Kunak, topay kat paray. Ayos. Solve ka man nga rodan no basta. Tangiwan mo kunak. Kanya ka kadi. Sabalya talaga mati karisma day jachis kanya. Wan nga ron. Diyak malaptan ti pagikamang tagikwaking kuwana. Ang pang-asi mga pare. Awan ko mati makaamoy ti daytoy ha. Danagmon pare. Sa anak mo't at chismoson niya. Don Tore, I can keep secrets, pare Aljon. Ngamiti may isa kondisyon. Ano da ito kondisyon pare? Tulungan nakman na mangharom kin ni Hazel. Ha? Day talaga ya. Ariglado pare. Kumusta ngay matisiman ti asawa na, best? Kastoy, best. Kanayon ang maili, ho. Ang naskan nga agan ano sak ta isumat nga rod ti trabaho ti asawa. Ay, agar-aram nga rod ni Dexter kanya. Jak kaya? Apay matadi mo kayat. Barumat ni Dexter. Nataer pa'y. Isutay kun kunada tall, dark, and handsome. Ay na, best. Jak to kayat kang parikot. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, best. Sigurado a babaero day ti a Dexter. Nang runa kat adda iti barko. Ado ti babae ijay. Napipintas kan sexy. Anya? Saan ba't siguro kasta? No talaga nga ayatan na ka, di na kanto pulos isukat. Ay nati ko nam a best. Awan pamatik. Kaadwan asiman wenno bumarko kat babaero. Saan nga amin, best? Wanan, sorry naman, best. Siman gayam ti asawa man niya. Kumusta, Aljon? Satisfied ka matlaang ka di dirabe? Permi boss. Ayos nga rod ano kasta. Hangam, palagipan ka lang aganad ka. Tama nga no maamuan ti asawam, ti aramidam. Saan nando ang maamuan, boss? Di kag sigurado, Aljon. Di kay ka di matanagan, boss. Patsik nga awan ti maamuan na. Ngamin, nalaing amang ilamang. Di kag sigurado hunakmanan, Aljon. Ngamin, padas honda kita. Ha? Hunaka nalaingak hamang ilamang. Ngam sana nagbalin iti asawa. Iswasi ka, san lang adubli ti aramidam a panaganan. Naskan nga agsipot-sipot ka, nang runa no agawin ka. Oh, apay akas na tila nga maljon. Kasla di ka makaid na. Kuha bakit? Pudutan ak ngamin. Kasta?
Kat ingka agdigos iti kasta mapreskuan ka. Wan man bakan. Isaga naman nga ro titwalya kan ti pagsukatak, tagdigo sakbit. Barang mapreskuan ti bagi. O sige lakay. Ala, umunag kan iti banyo. Ta isa runok ti tuwalya kan ti pagsukatam. Anya tayo dyan? Cellphone samat ni Aljon ti agriring. Kita agman. Nakabulsan samat iti pantalon na nakabitin iti likod ti ridaw. Adeta. Dito'y ngagpaiso ti ayan na. Numero lang mat. Tinasaya at sungbatak. Amangan no napatagda ito'y nga awag. Hello, Aljon. Apay nga itamla nga batang ti awag ko ken ka, ha? Kunam apaw itan nak apaman ang makababaka iti barko. Angam apay nga agingga itakat awan pay laeng. Ha? Hello? Hello, Aljon. Sumungbat ka. Hello? Ayan tayo pagsukatan ngay bakit? Ay, ni, apay nga dakin ka ti cellphone ko. Awanan kay tibain, Aljon. Kaano pa'y aluklok ko, nak? Kaano pa'y? Kuwa ba ka ta? Diyos, dagan na kumapay. Pangasim, agpatawagak. Awanan kirumbang nga ipalawag mo. Gaputan na lawagan ti amin kanyak, Aljon. Adda babaim! Ayop ka! Awanan kayo itibain! Anya nga minayati nararamid mo, iho. Mama, daking gagaro ti amin. Kan may saan ko babae timawag? No saan mo a babae? Asino nga ro dayjay alaman? Oh, mama, pampalipas oras ko lang dagi jay babae. Saan ko idangay ayatan? Kwarta laang timasapul da kanya. Tiyakam mo kan Kaljon. Ti amok kat pinadakkel kamot nga dabuteng na iti Diyos. Ang apay akas tamot tentar aramidem. Apay, iho. Sorry, mama. Sorry talaga. Ikaring, saan na maulit? Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan, Aljon? Mama, Ala-ala. Ingka kasarita ti asawam. Ay aywam, ta siya kun ti makaammo kadag iti apu ko. Ornosem ti parikotyo nga agasawa, Aljon. pakawanan na ka din abakan. Sorry. Sorry talaga. Di kagdanag. Tasaan kumot nga inayat day jay ababay. Pampalipas oras ko lang kabayatan ti kaddak iti barko. Si kalaang day ayatek. Patyan na kumamat Joyce. Uston, Aljon. Uston! Ikarig, saan na maulit pa eh. Promise. Diyan kong sublihan ti kasya bisyo. Basta pakawanan na kuma. Pangaasim. Nagyang anak. Dawaray ka sa ano kadagsan ti baso lang naramit ko. Kat pinakawan naklat na bakit. Aljon. Di kagdanag. Diyak sayangan tintin mo gundaway kanyak. Agyaman ka. Taruming ring baulat na ti panagayat ko kan ka. Kan ipagpagapok matlaang kadagiti anak ta. No saan lang. Diyak laamon, Aljon. Banaga pagyamyaman ako na bakit. Kat ulitak man ang dagkid daw iti pamakawan kin ka. Lipata man day taabanag. Ti panunutam ita. Kat ti masakbayan dagiti anak ta. Agsubli ka iti barko. Tapno mapan agtrabaho. Saan kat atapno apan agbirok iti babae. Nawatan. Bakit? Iti maminsan pa'y nga aramidem ti agbabae. Di kanton pulos mapakawan, Aljon. Day tati imulam iti panunot mo. Oh, itaman pa yakaslasan ka nga excited nga bakasyon pare. Pare Dexter, Apay, di mo ka di kailiw ti pamilyam. siyempre, kaili ko una ida. Iso na lang da. Kaslamabayin ako nagpakita pa'y katakwada. Nang runay ti asawak. Di mo't okay kayo lang kini Joyce. Sakpaya nagsubli ka dito'y barkaw. Juan, ngam amamat.
Ajaklat talalapdan ti bagik anang ikama, itinaduma-duma a babae, pare. Kat ti pagdanagak, amangan nun nakaala akon iti sakit, kapo kadag iti sintomas a marikiriknak. Ay kat agpa-check up ka pa'y nga umuna, paray. Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Numan bilang kasta, nasken nga agpaagas ka pa'y. Pare Dexter, Di kagdanag, tasyakton ti makaamo nga mangipalawag iti asawam. Ibagak adida ka pa'y laang pinalubusan nga gawid. Apay, mama. Apay. Anya launay tinaramid ko abasol iti anak yo. Tapay akastoy tinaramid na kanya. Joyce, iha. Nagsakit, mama. Nagsakit. Anya launay tinagkurangak. Tapay akastoy ti ipapay na kanya. Awan basol mo, iha. Awan. Nagsakit, mama. Awan umasping ti kinasakit na. Kasla madudog ti pusok. Numalagip ko ti sa magapuanan ti panangluko ni Aljon kanya. Nagsakit. Hustonan, iha. Di ka nagsangit. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam. Gaputa kasta akbat idi imbati da kami ti ama ni Aljon. Ang umsana bali. Ikarik adi kay baybayan kadagiti apo ko. Agtalinaed kayo latta iti poder ko. Kabayatan ti panagpapaagas ni Aljon. Mama. Di ka agdanag, iha. Ta sa anak amakibiyang itinagbaetan nyo nga agasawa. Respetuak ti anyaman a desisyon mo, balasang ko. Si kamat gayam, Aljon. Joyce, No dagiti ubing ti gagaram. Awan da dito'y balay. Impasyar ida ni Joel. Napanda ijay plaza. No kayat mo ida ang makita. Agsublikan to langan iti sabaling aldaw. Ta sigurado nga agmalmalam da ijay plaza ita. Joyce, Di na kun maala iti panagsangit-sangit mo akasta. sabay ko mata, mapakawan na katakita to nagpasulakan ka. Namayagan ang napakawan ka, Aljon. Iso na laang, tasaanan ang may subli pa'y ti sigod alin nang ta. Dinadaal mo ti panagtalagkukan ka. Iso ang namimpinsan matan anapukaw ti panagayat kukan ka. Joyce, Pasensya kan. Ngam addan sa bali nga ipitpitik to'y pusok. Agpaimbag ka kitli. Kat isimpa matan ti biyag mo. No may papan ka dagiti ubing. Nawaya ka matamang sarungkar kadakwada. Di kag tanag. Tadyak ipaidam ida. Karbengamat kasi kakit nga rod ti amada. yan, tikastoy. Nagsakit tikastoy, makikita kita. Imbes sa kumati ka doon na kita anak ko. Nagpaspas siya. Imbes sa kumati awagan tayo ti Dani. Imbes sa kumati mangsaksaklot. Mangugugba. Mga arakop ka na kuwada. Saan? Nasa bali mo tinatao. Nagsakit. Nagsakit. Anak ko. Ipatpatag kayo na yung unay. Kastamat tuniti na yun. Nasapay ko mata mapagawandag. Diyos ko. Amom no kasano ti panagbabawi. Sabay ko ba talaw-lawagam ti panunod na kitanak ko. Iti kasta. Kat didak tuguraan. Tarabayo midahay tinaldaw. Kabayatan ti kawan ko iti sibay na.
Tulungan ako, mangat. Ang mga baruanan. Tulungan ako, mangat. Diyos ko. Ditoy ko anapanaknakan apod nugayam ti karma. Nalaos ti panagbabawik, angam anyan tanaladawan ti amin. Makonkonsensyaak gapu kadagiti inararamid ko. Ita, kaslaawanan namnamak. Panagriknak kat awanan serserbik nga agbibiyag. Kailiw ko unayan dagiti agiinak. Napintas ti biyag da ita iti puder ti barong asawa ti asawak. Kanayon ti panagpasyarda iti abroad, ket ad-adda apimmintas pay ti asawak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Aljon. Ken ka pagayam Aljun. Nasara ka mon ti babae amang ipatpatag ken ka. Nasara ka mon ti babae amang ililalaken ka. Nagbasol ka kenkwana ngem inikkan na kay ti maysapay agundaway. Ngem sinayang mo. Tibukod mo lang apagragsakan ti pinanpanonot mo. Di mo pinanonot dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Makapaladingit man ti kastaan nagbanagam ita pagayam Aljon. Angam anyangay nga rod, talaga siguro akasta ti biyag. Sapay kuma tagbalin nga adal ken kadaytaan na pasamak. Tirumbang aramidam ita pakawanam ti mismo abagim. Kumararag ka kani Apo Diyos. Dumawat ka iti pamakawan na ket ibagam amin arikrik naam kenkwana. Panagkunak ket bay ampaylaang ti pamilyam ita. Awatem ti sakit amarikrik nada para ken ka. Ngamin basol mo mat ti amin. Angem di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Anya ti ammo tayo. Amangan no dumteng to ti aldaw ket dagiti anak mon tumetlaeng ti umasidag ken ka. Alakastan pagayam Aljon ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naragsak ken bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Kayat kulaang nga ibaga nga agmay may salaang to YouTube channel tayo. Ket kidawak nga anusan tayo kumaakitaan no legit matlaang ti pagdangdangagan tayo. May salaang ti channel tayo kakabsat. Daytoy laang Miss F Drama awanen sa balipay. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga ador. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin makablaawan kayo manpay nga awan ti malabsan. No bilang tamapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko,
Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga ador. Maysa akon as senior citizen. No may papan iti ugali talaga nga istrikto ak nang runa kadagiti anak ko. Talo ti anak mi nga agasawa. Dua a babae kan maysa a lalaki. Tinak istoryaan ita kat may papan iti inaudi nga anak mi. Iso ni Romnick. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Sa dinutayan ni Romnick, bakit? Diyakam mo lakay. Adda siguro iti silid na Saan sapay mo't abimangon. Anya, aldawan. Amunang ato ti matrabaho. Ngam aging gayta, ti pabimangon. Napuyatan man nga Anya launay ngamin ayat ti pagpuypuyatan na. Ay kat anyapay kumangay. Kasi cellphone agay ayam iti online games. Ay po, laklakayanan. Ngam day tapay lang aramidan na. Imbis nga damal pa sa trabaho. Awan taon unain na matag cellphone. No di namat nga rod ammo ti mabagbagaan lakay. Isuman laing ti kasta. Lumaklakay a dumuldurdog. Ay, kasanungay nga umasinso ti biyag na no kastamot aramid na. Masurunak man ako na akon. Adda ka di obraan nyo ita alawas, tatang. Adu anak ko, apay ganti. Pa-extensyon na kumatikusina mi, tatang. Nalipit ngamin. May mayat sa no palawaan basit. Tapno nalaklaka ti agubra. Kasladyak ngamin makaangas gapo iti kinailat na. Kat na sumat ngamin ti bagbagak edi. Kunakmat nga ilawlaway ito kusina yo. Ti amok akit may mayat no nailat laang. Tanalaklaka alinisan. Masikuranak mo't. Takasladyak makakutian na sayaat. Ay kat gumatang ka nga rudan ay ti materialis. Taos tuntuin ton malpas ko ti daldalo sa kidibangkag. Sige nga ro, tatang. Aywan, ibagaman kit di gayam kini Romnick. Tayo sunti mangirugi. Total, amo na mo ter aramidan na. Tulungak to, hinton malpas ko ter aramidag. Sige nga ro, tatang. Ang sa dino ayat ti ayan ni Romnick. Kasladyak mo't nakit kita. Ay kat adda dita kwarto na Day talag cellphone ti kukuan na. Di na pa amumat ti tumulong. Sige, takasaritak tuman nga rod inton madamdama, tatang. Oy, Romnick. Agriing ka man dita. Romnick. Ay, nanang. Ay una yun ti kasta nga itsura manak ko. Nakausob ka nakaidda dito'y waiting shed. Kaslaawan balay mo iti kasta nga aramidam. Ay, kuha nanang. Ala, umay kanta agawid tan. Una kayong gagawid. Sumarunok to. Agkuyog tan, tasapsapulan na kanimanang mo ayoli. Apay ka no ya. Adda ka no ipaaramid na. Iso nga umay kanta agawid tan ijay balay. Sumarunuak to. Maturog akpay. Ituloy mo to ijay balay ti maturaw. Dito ako na maturog. At least dito itawan ti agungat. Ha? Sigurado. Umanungat tumanan ni tatang no makita na amat maturog ak ijay balay. So dito yak latang waiting siya da maturog nga lang. Nay, bumangon ka ditan Romnick. Aldawan. Amumot nga doon matrabaho. Unamot nga mintag puypuyat. Bumangon ka ditan. Tayong karugyanan ti papaaramid ni manang mo. Kasanungay nga damarugyan. No kastamot amaladladaw ka amarieng. Kaanon to ngayon amalpas deta. No day tamot sadot mo. Ti pangrunam. Ala, bumangon ka ditan. Simangpot ka din ni Romnick, tatang. Kat no kapampanaw na laeng. Nakita ka nagkuyog da kini Renato ang nagpadaya itay. Apa ka de? Sa dino ngay nga tati papananda. Hindi ka mo Dengdenggak mat ang mapanda ka no ijay pistaan. Anya? Ay sus, sapay intad ko kan kwa na ti kwarta apaggatang ko maitidarat kan semento. Anya? Ni, apay ngamin nga intun mo king kwa na ngay. Kuna namat ngamin nga iso ti mapan gumatang. Iso nga intad ko matan Ay sos, awanan
Sapay damag kung agsugsugal ka no di kabsat mo. Tinasayaat, ingkalaang surutin. Alaam ti kwarta kay kuha na anak ko. Nakababain mat ano mapan ko kitin sursurutan ijay. Urayak latan nga agawid tatang. Bareng lumapanunot na, adi na mat bagi ti kwarta nga igam na. Ay, sakit ti ulo talaga da di kabsat mo. Laklakayanin, ngumawan latta ti panagbalo na. Kanayon mi mo't abagbagaan kininanang yo. Ngumawan mo't dingdinggan na. Mamumakpay kiti namang bagbaga keng kuana. Nasaya at matasimmangpet kan rumnay. Apay ka din nanang. Sermonan dak ka di marain, akas iti kanayan apa ng sermon ni tatang kanyak. Ha? No sermonan dak, pumanawak langan. Ay, di ka ba nagkasta-kasta si Karumnik? Ayan tay inted ni manang mo ayole, nga igatang mo kumaiti darat kan simintaw. Ay, kuha nanang. Iyag mo, imbilin na kanyak nga alaakan ka. Ay, kuha, awan mo't nga rodan. Naragrag kon sa dirabi eh. Ay, di kagar aramid rumnek. Kat no 10,000 ka no ti inted ni manang mo. Ay, kuha, wala lang. 10,000 ngagpaiso. Impaabak mun saman meten iti sugal. Saan mo't ananang? Pudno na pa anak iti sugalan. Ngam nagbuyak lang. Saan ka nagtaya? Di ka di agul-ulbod anak ko. Iyag mukit din, tanitatang yu kanon ti mapan gumatang. Awan nga rodan. Kitaan nyo ani. Oray kalkalan nyo ti bulsa ka. Narigrag ko talaga. Promise. Anang. Apay aya. Di ka man naariwawatan ni Rabiin. Nakababain ka dagiti ka aruba. Maturog ka kit din. Nasakitin na ka mong kuganit atang. Nanang. Nay, taapay mo't ngayon ko. Sakla ka na yun nun. Bakit kita na? Awal pa na sayahan man nga naramid ko si matang na. No kasalumot ngamin. Kat di mo matungtong palin ti amam. Saan nakamot kat nga ungtan no tong palin laang ti baganakan ka. Tungtong palag mananang. Aming nga ibagalang inibilin na. Tungtong palag. Talaga kit diya dinakaykayat ni tatang. Nanang. Saan nasabot kami nga anak? Anya, ay di ka man agsasaw iti kasta rumnik. Maditi kasta nga ibagbagam. Puno man. Sanda ka kay ni tatang. Siguro, ampundak lang. Kung saan, amangan no saan kay isot ni amak. Ay sumardeng kan rumnik. Nabartag ka. Iso maturog kan. Tanay, agkakanatan ti sasawa manakaw. Oo, talaga kita natangkan sa ulo na. Di na amo, di mabagbagaan. Ay, wan nga rod Sapay kasla ka sino kasjay ang maungtan. Di nalatultuladan na kita kakapsat na. Babayad ang agpaiso. Ngam amo dati tumiskarte. Agmay-may salang arudan alalaki. Ngam kasjay peto gali na. Makapastoron. Mala, bayamon ta kasaritak tumanan inton sumangpet lakay. Wala, kasaritam to. Tanos siyak. Ay nauma ako namang bagbagakin ko na. Ay, lakay. Wan nga wan, ngumawan mo tungtong pala na. Ialing-aling naman di bagbagak. Uray siya, di nakmatla ang dengdenggan. Ngam di talata ko mamauma amang bagbagakan ko na. Barang dumngag tumatla ang ti anak ta, lakay. Nanang, imawag ni Auntie Susan. Nabarbartek ka naman ni Romnik ijenatayan. Agulgulo ka no, tanaabak iti sugal. Ibagbaga na ka no asinaurda. Anya, ay una yun daya tao. Asino ngay kano ti kadwa na ijay. Jakmatan na damag nanang. Naimbag ano di da kurso na daan ijay. Hinton kwan bugbugan dan tuki din. Day takot nga rod nanang. Sapay ko kurso na daan di kas nga itsuraan na. Nang runa pa'y nukas di na bartok. Awagan man kit din ni uncle mo abene. Karubadan samot jay natay.
Ibagam kan kwa na tamapan na biit kita enjay adim. Ay, mangibabain at talaga day ta arumnik. Makapa-stress day ta tao. Malabay amo na nako. Awagam kit din ni uncle mo, ta ibagam ti imbaga. Apa iya kasta karumnek? Awan mat pulos dengdeng kemon. Tatang, mangibabain ka. Anya lang nga ko na undag iti makam amo kanyak. Gapot kas tangar aramidam. Sikamot tanti mga pangpangulo iti gulo dito lugar tayo. Ay apo, normal tinabartek dahi tatang. Lita, agkalintagan ka pa lang amin. Agdadata lang arudal abasol mo. Sumumpat ka pa lang. Talaga amat anormal tikas siya pasamak tatang. Nang runan no kakasya paskin. Talaga sana maliklikan nga gugulo. Woohoo! Talaga kidya torpe ka ah. Awan mon rumlik. Imbes ngagnagam ka. Saan may tagas lakar karwang ba't agbalbalin aduldog? Jak amo na niya klase ti panunot na daking ka. Makauma ka na talaga. Anyat orasan lakay. Nalipatak gayam tay rilok ijay balay. Agraman ti cellphone ko. Jak na away. Agalas diyan ah. Rabi imot gayaman. Katuan. Kaya ba mo na rumlik tagawid tayo? Sa dino ti ayan na aya. At daday tayo likod. Rugrugyan naman ang timakiin-inom. Kat inayabam kuman ah. Imbagak itayon. Agtangtang edmat. Sinyasam tulatan ano mapantayon. Ingkang arot ayabanan ta intayon. Ang mga makiinuman itayon. Kat di nang tumanin kahit agawid. Mabit laeng nga rod tamapan ko ayaban ti anak ta lakay. Papanamanan, Romnek. Mabanak makilamay. Ijay. Hindi na tayan ah. Naa. Asino tinatay? Ura ibagak di mo lang amam mo. Katsika nga ay amamom. Saan? Ngam amamok. Anya? Katsamapan kano saan da kamat nga amam mo ijay. Intun kwan mabarta ka man ijayan, kababaen. Apay ay aparitan dak. Kan mapanak nga rudmut makipagrik na. Saan da ka kumamat aparitan kat? No amom ti agawid adagos. Kat awan mo't lang mataramidag dito'y balay. Inak makilamay. Tapno dan tumot umay manglamay kanyak intun siyak timatay. Naa. Katagpay sumait. Ay, jak amo kon ka. Apanak makilamay tapno makainumak iti arak kunam di ah. Ay kat adamin ditan ah. Sige tama pa na ko. Sigurado nga urayin ako ni Renato iti waiting shade. Bakit? In ka man ringan na rumnek. Kat no awan mo't iti kwarto na. Sinirip ko itay. Anya? Ne? Sa di numanan nga tanapanan na. Jakam mo ah. Di mo't nagawid idirabi eh. Sa pinagado ti matrabaho. Awagan man. Ibagam tagawid din. Ay, una yan. Imbes na tulungan na kiti bangkag. Saan mo't at adumot ti bulakbol na. Kasano atulungan na ka. Kat di nantupay laeng nalnalpas ti patpatrabaho ni Yole. Dahil tangarog kat. Mamin ano adagdagan. Mamin ano ama ibaga. Uwan mo't awan. Ngam inton kwan. Agpukaw manin akaslasok. Sumang patulaang inton kay-kayat na. Ay, wad nga rod ah. Kat no di na pa'y mailabad agitibado na. Naurnong manen timurang na. Agkaiwarapay. Adda ijay banyaw, adda ijay salas, adda ijay balkon. Amin samot asuli, adda bado na nakasabit. Bay-bay amditang agbuot na kita murang na. Di mo nga min lablabaan ah. Bay am nga iso timangilaba kada kita murang na. Numakasikur mo nga rod akit kitaan. Iyuper na sana panawan. Nasakit ti matak amang kitkita. Iso akapilitan nga ilaba. Inton maminsan, saan mon alablabaan. Bay-bay amdita nakauper. Makita man no di na ilaban no awanton ti pagsukatan na. Anya day tang ugalyam si Karumnek. Apay manin ayatatang, siyak manin tinakita yo. Na, tas sumungbat ka pala ang amin. Kasano, kasakla ka na ayon ti makitkita yo. Kurt, nasagit tinaka mo kanyak, kasta ka de. Launay tatang, kasano, kat ungat kayong awit kanyak. Kanayon da ngay kumpara kadagiti kabsat ko. Ti kayat yo, agbalinak mo takas katakwada.
Apete ko nam, ungtan kaya no nasayatan aramidam. Kanayon mat nga, nasayat nga aramidag para kada kayo. Nagitilaan kamalik ti magkita yo, tatang. Ulitak saan ka nga ungtan no nasayat aramid mo? Kun ba isa, para matlaan ka no apay nga ungtan, kan bagbagaan da ka anak ko. Ay, kita man ti kasta nga aramid mo. Day talang agbarbartek ti kukuam. Nasumok mo pa yun ti agsugal. Saan lang nga dayta? Agulbud ka pa yan. Apat ti kunam, nasaya ti kastangar aramidam. Ay na, mamin ano nga ibagak aya. Normal dayta, iti may sabaro, tatang. Ay, yakabukan ka. No sakitam ti panangungungit kukin ka. Nasasaya at langan do pumanaw ka ti balay. Tangay di mo mat kahit ti mabagbagaan. Ingkalangan nagsapul iti pagyalam, amakaanos ken ka. Sakitan unay ti anak ko ti panangyong unget ko kankwana. Di na kayat ti maisuro. Noan niya ti kayat na isumet ti aramidan na. Sobra ti kinatangkan ti ulo na. Isu aga po iti luksaw ko, imbagak apumanawan dito'y balay. Pimanaw met nga agpayso, kat aging gaita di pay simmangpet. Ngamkit di, kakunkontak na matlatta ti asawak. Agnanaed kano iti balay ti kasinsin ni baket ko iti kabangibang a barangay. Sigon iti bayaw ko, makikonskonstruksyon kanumet ijay lugar da. Nagagat kanumet, ken kontrolado kano ti panaginom na. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Ador. Ken ka pagayam, Ador. Panagkuna ket bayan nyo paylaeng ti anak yo nga agnaed iti sabali a balay tapno makapanunot. Bareng maamiris na dagiti biddot na ket balbaliwan na ti kasjay nga ugali na. Mabain met siguro iti ulitag na, isu ako nam a makitagtagad babaan iti panagtrabaho na iti construction. Patsyak nga agawid tumatlaeng ti anak yo. Saan man nga ita, ngam addan tugundaway nga agawid, nang runa inton mailiwliwag nan ti sakit tinakam na. Alakastan pagayam, Ador, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kani pagayam tayo a Jeff. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad nak kumalatan itinagan a Jeff. Adda kinaubingak nga isumatlaangan tinagbalin a best friend ko. Nagkaadalan kami manipod daycare, elementary, high school, ken kolehiyo. Makunak, anasinged kami iti tunggal maysa. Ngamin, talaga ada kamin ti kanayon nga agkuykuyog.
Mapagkamkamalanda kami paikit di nga agnobyo kan agnobya. Ket tinasakit, jak maaklon nga agayata ken kuana. Jak ngamin kayat amadadaal ti panaggayami. Kang runaan iti amin, jak kayat aguraan nak. Ammok ngamin, asipud pay idi, talaga a best friend laeng ti pangibilbilangan ni Mayra kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agyaman manen iti panangitulod mo kanyak, Jeff. No awan ka, amangan no aging gaitakot nakapila ak pailaang nga agururay iti taksi. Awan na nyaman na, Mayra. Anya ngay nga ron ti sirbik a best friend mo, no di ikaw may itulon. Kan may sa, pinagbalinlak mo na personal driver mo manipod high school. Saan ka di? Anya? Oy, bayad mo day jay, gapo iti kanayon apan ang kupkupyam kadagiti assignments ko anya. Ha? Oy, group study day dyan niya, is a collaboration. Ha? Ang pera angaw, Jeff. Thank you talaga. Ha? Agasam man, tamanipod daycare, elementary, high school, college, kan aging gaitataad ng trabaho na. Kat datapay lang ang adwa ti agkuy-kuyog. Wan nga ron, datan sama tinaituding para ititunggal may sa. Ha? Anya ti ko na, Jeff? Ulitan man? Ha? Awan, ti ko na, naituding adatat agbaling ag best friend. Ah. Wen, isumot lang ti ko nakat. Da kayo magayam ti si Mang Part, anak ko. Kunaklaki din no asino ti tataulan ti aso itay. Wen nanang. Naimbang nga orasyon, ti. Kasta magkeng kabarok. Ay duman kayo pa'y di tabalay Apag hustaw, adain lutok itay akang kanan. Ag merienda kayo pa'y, Jeff, barok. Kahit ko kumaan, ti. Ang next time tulangin. Sigurado namin ngururayan dakmatan ni Jabalay. At da kami family dinner mi itahan, ti. Kasta ka day. Wanan, ti. Sige. Angam inton maminsan, saanan ama balinti next time, one. Ala ni nanang. Sige, wanan, ti. Promise. Saan kayong tun apaayon ni Taawis yo? Very good. Amuyo ka day, ati amu dagiti kaaruba tayo, kat agnubyo, kat agnobya kayo. Ha? Kasta ka diyan, ti? Wan baraw, agbagay kayo kanu nga men. Ay sus, ni nanang talaga. Di mo't idi pay laang nga imbagak kada kayo nga ag best friend kami laang kin ni Jeff. Wan mat ngagpaison, ti. Ag best friend kami lang nga talaga kini Mayra. Wan ag best friend kayo ita. Angam ditay ambaw no anya ti mapasama kadagiti sumarsaro no nga aldaw. Saan aya? Ay na, pasensyakan kin ni nanang itay No maminsan ngamin kat tila malablabit na. Awan anyaman na, Mayra. Okay lang. Kinapudno na. Nairuwamak mo't kininanang mo. Jeff, naimbaglangan nga agpaiso, tada ka kanayon itisibay ko. No awan ka laang, jakamon. Kat kanayon mo't saan ka din? Wanwat kat di O sige, mapan ka nga rudan tani. Rabiin, amangan numatagtakanan dagiti dadakkel mo among ururay kan ka. Agan-anad ka ha, Jeff? I-text na, apaman ang makaawid ka. Bye. Sige, Mayra. Kitagyaman akmet. Awan ay yaman na. Aganad ka iti panagmanehom, Wen. Ay. Agingat ka ano nga ta. Ama ilimod ko tipudno amarikrik-nakken ka, Mayra. Best friend ka dilaan at talaga ti pangibilbilangam kanyak. Uy, Mayra! May saka mat gayam kadagiti napili amapan makiseminar ijay bagyo. Wen, jak nga rod ni namnama, friend. Mano nga aldaw yung nga ijay. Talong nga aldang, friend. 3 days a seminar.
May papan iti leadership kan project development. Ay, wow! Mayat angarod, friend. Sigurado ang ma-enjoy yo. Nang runa ita, takas la kano aircon ti angin ije bagyo. Excited ak nga rodon, friend. First time ko ti ag-travel nga agmay-may saga po iti trabaho. Ne, kunak man no, dua kayo kini Jeff Amapan. Di matda kayo akanayon ti tandem. Isumit nga rod ti amo. Angam po namat ni Sir Amay sapay laang ti mapan manipod iti department tayo. Kat, anyangay ti ko na ni Jeff. Awan man, okay laang kanukan ko na. Sana all mapanidya bagyo. Anya, Rose? Ah, wad nga rod Naimbag ka pa, bro. Makabakasyon ka. Oy, seminar day jay anya. Sa anak nga agbakasyon. Trabaho day jay, bro. Alaw na yan, bro. Joke lang, mate. Si Kamoy. O sige, mapanak pa iti table ko. Adapay gayam aramidak a report. Panawan kayo pa dito, Jeff, Mayra. Sige lang, friend. Sige, Rose. Ay, sayang. Tiyamo kat duwata mapan makiseminar. Ay, wan nga rod Ang okay lang dito. Di ka agdanag. Ta istorya at to amin kan ka apaman ang makasubli. Okay. Ay. Kabailak nga tatitalungal daw. Adi ka makita. Jeff, anak, itay payakot ko tsara umtin na puy mo. Ngam di mo mat isubo akanan. Apay, saan ka di anaimas ti sida nga inloto, kiho? Ay, ka. Naimas, mama. Pasensya kayon. Nabanugak lang siguro iti trabaho. Banog? Wano? Adda sa bali ang makagapo. Kasla na unag na ti pampanunutam. Apay, adda ka di parikot. Ibagam bareng adda maitulong mi, iho. Aywan gayam. Kasladyak mat nakita ni Mayra itay. Apay, saan kayo nagkuyog ka nag-awid? Kuha, papa. Ada pa ngamin inasikaso na iyo opisina? Os? Adda ina si kaso na? Wano? Addan sa bali, akakuykuyog na. Ni Manang mat. Observation ko lang matkit di Sigud mat ngamin nga oray ag overtime kat agkuyog kayo latang agawid. Daapay mat ngamin, nasaan kayo nga agkuyog amapan makiseminar ijay bagyo, iho. Ay, wan nga rod, mama. May salaan ka nung ngamin ti ibaon ti boss mi manipod iti department ngayan mi. Iho, normal lang dahi tayo ti trabaho. Saan mat nga amin agong daway kat agkuyog wano agkadwa kayo kini Mayra. Pudno ti kinuna ni papam, iho. Ituloy mo ket din ti mangan. Atoy, uminom ka iti Diyos. Iti kasta, ma-refresh ka. Agyaman hak, mama. Jeff, iho. Ada ka pa'y matlagayam dito'y terrace. Kung naklakit din no nakaturog kan. Saan pa'y, mama? Diyak pa'y ngamin makaturturog. Sorry mo harak iti silit ko. Anak. Apay, mama. Kaslad na kayat yung ibaga. Ag best friend kayo laang kadia talaga, kin ni Mayra. Apay mata nadamag yun dahita, mama. Manipod ubing kayo. Amam mo kayo na duha. No naragsak ni Mayra, mas naragragsak ka. No adda parikot na, si katikanayon nga adda iti sipay na. Ngam nadlaw ko ano adda ag-aram kan kwa na. Kanayon ka, anak kami suot. Kanayon nga awan ka na ikayam. Ni mamamat, tila madlaw yun. Una tay sumangamin ti agpaiso, sana ya. Mama, protective aklaan kas best friend ni Mayra. Kinaprotective nga tanga agpaiso dayta. Wano, agayat kan kwa na. Mama, kinapod no na. Mabutbuti nga kiti mabali na mapasamak. Diyak kaya ta madadaal ti kinasingad mi kini Mayra.
No bilang taklunak nga gayatak ken kuana. Ket saan gayang magpatatirik nami. Ama lumapukaw ko pa'y ni Myra. Anak, amom ka di amas nakabutbuteng ti di mo panangipadas, ngam ti masaktan. Kasanon no agawid manipod iti seminar a paparan na. Ket addanton mamamuna sa bali. Mabuteng ka maagawan, kasta ka di. Mabuti nga kasan asyak ti pilyan na mama. Anak, no para ken ka ti may sa ataw, saan mo nanasken nga ipilit pa iti bagim? Ngam no ay ayatem ti may sa ataw, ilaban mo, iho. Welcome back, Miss Bagyo. Hi bro, kumusta? Okay lang, bro. Sika, kumusta ti Bagyo? Ay, grabe, nagado ti ichismis ko kan ka. Magpaiso? Wun. Kasilad at dapat mintas ka. Blooming na blooming ka ita. Siyempre fresh air effect ko naman. Nakalamlamin ita ijay bagyo. Promise. No kasta, talaga nga rin analamin ni Tayjay? Wun, jak nga roden kaya tag subli ditoy. Ngamin, nakapudpudot. Wow! Ano ka? Bagyo girl? Ha? Naimbag ka pa ya? Tanaka lang up ka iti fresh air. Da kami ngay, mapupuuran kami nga po iti deadline. Anya? Ay, Wun, ada pa sa lubong ko ken ka. Ay wow! Naimbag man, tanalagip nakpeng ingatangan iti pasalubong. Siyempre, mata. Adoy, strawberry jam. Paborito, saan ka din? Launa ya. Naimbag ngagpaiso tanalagip mo. Of course. Siya pwede ko na. Basta para ken ka, bro. Jack tupulos malipatan. Amom, nagado tinaadal ko iti dayja a seminar. Naglalaing dagiti speakers. Makapa-inspire. Sobra. Kasla kayat kumutan ti agtake iti masters. Masters ko nam? Ne, kalat sa dayta. Diyak manam mo. Kasla nagado ti kayat kong aramidan. Narealize ko ngamin nga ado pa'y gayam ti mabalin ang mapasamak iti biyag ko. Among, nadlaw ko talaga sa bali ti auram manipod nagkapukay di bagyo. Ah? Kasla ka layon ka laragsa. Siyempre mata. Anyar ti kayat mo? Agmismisuota, kasta ka di. Ha? Saan mo di? Siyempre, nung naragsak ka, naragsakak mo. Kahit, adumot atin amom iti bagyo, iti nakiseminar ka. Siyempre, agduduma a branch day jay. Isa at talaga nga ado tinaamamok. Nagkukulit da nga rod. Ayos! Mayat ang arod nung asta. Amo, nagistayanak pa'y napukaw iji session road. Ha? Diakon mas daw. Ngamin, amo ko na di maamutag basay ti mapa. Oy, amok mo tanya. Medyo. Asino mat nga ti katatat mo? Itay pa nga akong ti messenger mo. Ay, ko ha. Awan da ito eh. Jay man inarami da GC midi seminar. Mangkum kumustada. Kasta? Wun. Kasano? Di mat ko nam nga ilibre na iti dinner ita. Katuwa na. Sa dino ti kayat mo pangananta. Amo mo na. Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanya, Jeff. Agan-anad ka iti panagmanehom nga agawid. Juan, kat agyaman akmanan. Sige, agtext sakto inton madamdama. Bye. Sige bro, good night. Good night, bro. Tinasayat. Agdiretso ak matan nga agawid. Asus, kumabaw na talaga ni Mayra. Nabati naman ang ti cellphone na titikotse. Tinasayat. Urayak. Siguradong agsubliday dyan dito nung makita ng awan ti cellphone na. Asino nga ito umawag? Kita agman. Ha? Ne.
Han matitag parparang iti screen. Ang nakaregister iti cellphone na. Kaya't kadi asawan da ito'y nga dan nobyo ni Mayra. Talong aldaw na lang ijapagyo. Ang amita. At dan kain inlawag kan katitiks na itihan. Kasjay lang kadi kapartak ti amin. Talaga kadi a best friend lang ti pangibilbilangan na kanya. Best friend amang itultulod ken mang suksukon. Best friend asa na mabalin nga agimon. Kasta kadi. Oh, anya da ituyan na marikriknak. Apay, ang masaksakit anak. Anya tirumbang nga ramide. Diyos ko, anya. Hi, bro. Sige, magaya, Mayra. Ada ka di ba, Gam? Lunch break tayo na niya. Umay kan tamapantay jay kantin. Ha? Ay, ko. Si Kalatan Timapan. Sa anak pa nga na mabisin. Sigurado ka? Uwan. Adda ka di mo di nga insawang when no inaramid ko kan ka, bro. Awan, bro. Nabsugak pa nga na talaga. Promise. Ken may sa kasarita na kanunibusin ton matamdama. Iso si Kalatan Timapan. Saan ang mabalin, bro? Umay kakitin, please. Ang Mayra. Sige, no di na kuyugan, gumurakan ka. Anya? Am muna kun Jeff. Sige, malangan. Kasta ngamin Na yung paglakitin. Tanay destino ak dito may sabrans ti kumpanya pagtrabahuan mi. Narigat. Ngamamok akabailak. Nang rona. Kadjakon kabailan aboy buyaan anaragsak ni Mayra iti sa bali alalaki. Uray di na ibaga. Amok. Ngaddan sa bali amang parparagsak ken kuana. Gusto lang ngit di kastoy. Iti kasta. Saan kami ngagit kita iti naldaw. Nasakit. Ngamay mayatan ti kastoy. Ngam ti masaksak tanak ang makagit kita ken ni Mayra. Manipo dita. Ikarigata ko nalipatan. Ikarigata asaan nga i-text kan awagan. Iti kasta sa anak matan ang masaktan. Ikagid ko kit di trabaho. Iti kasta makaurnungak iti pagpuunak tumat ngag negosyo. Naimbaglaangan tanawaya ka ita. Amo, nakarigrigat ka matin nga awisan. Saanin akas idi akanayon ka anawaya. Ay, pasensya kan. Medyo busy lang. Ang mas busy ka mat, saan ka di? Jeff? Adda ko maibagakan ka. Di mo ibagang agabroad kan. Kat ijay kan nga agnaid. Saan? Ha? Kung naklakit din agabroad ka. Agkasar kamin kini Aris. Anya? Kinapudno na, nagsasarita kaming kadagiti dadakkel mi. Kat napagnunumwan mi, nga agkalay sa kami inton umay atawan. Kasta ka di. Wan, kita mo, engaged kami kini Aris. Wow. Nagpartak mo tayo. Ti amok nga rin kat maklaat ka. Ay, kwa. Medyo. Ang amom. Naragsakak para kan ka. Agpa
Katuan mat. Deserve mo na ita, Mayra. Gusto na itan, iho. Nabartakan. Mama, kasarin ni Mayra. Oh, Jeff, anak. Tiyan mo, kapailak. Mama, may sa taon mo ngayon sa ganag. In karigata as sinanay ti bagi asana siya ti pilyan na. Inimbaga na agkalaysadan kinaris. Gusto nagtupak ti langit kanya. Nagsakit, Mama. Nagsakit. No, kasta. Talaga nga rod nga inayat mo ni Mayra, iho. Launay, Mama. Inayat ko rin Mayra, itinalablabas pa'y. Gabi ti panagayat ko, iti bagi. Apay nga rod, adi mo imbagakan ko na. Nagbutay ka, Mama. Nagbutay ka, kamapukaw ko. Nagbutay ka, gabagan lo ba dahil ti panagayami. Ngamit, mapukaw ko matlang gayam. Oh, iho. Naglahi ka kanya, Mama. Naglahi ka nga kiliman, iti marikrik na. Naglahi ka nga umisam. Naglahi ka nga pamarang anaragsaka. Gamgayam. Masaksakitan ti puso. Ti tao nga muna tagpabusoy. Isumat ti tao nga muna tagay. Mama, Iho, aklo na mo ang tigasat mo. Nalabit asaan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa. well, Mama. Gusto kayo. Talaga saan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Siguro, nagbalik lang nga parte ti istorya ti biyang na. Di na mo, guys, suman, nagbalik nga istorya ti biyang ko. Isu ti babae nga inayayat ko. Itan ko ti waya-wayam. Mayra, waya-wayan ka na. Gauray siya ti masaktan. Ala, husto na itan, iho. Mamati ang amasarakam tumitla ang ti babae, akap-kap na kam. Kang runaan iti amin, jay babae at talaga aparakan ka. May salaangan abulan ti palabsen agkalaysan da Mayra kani Aris. Nga maging gaita, jak pa imbagbaga kani Mayra ti pudno amarikriknak. Ket gapo taawanan ti amana, siyak tinapili na amang kadwa kani nanang na amang itulod ken kuana iti altar inton kaaldawan ti kasarna. Banag anang nayon manen iti sugat ditoy pusok. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Jeff. Ken ka pagayam, Jeff.
Numaminsan, saan met agapo ta saan asikati pinili na ket saan kameten akarapat dapat nga ayatan. No ay ayatem ni Mayra, rumbang nalaeng nga ited mumeten ti wayawayana. Nasakit man, ngem nalabit asaan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa. Mamatiak adum teng tumetlaeng ti babae nga agbalin akatakunaynay mo aginggat tungpalbiag. Alakastan pagayam Jeff, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.